To the families of Nick, Wesley, Amos, Carlos, Captain George, and my chairman. On behalf of the ministry, my CS is not here. She's also bereaved. P.S. Nixon. I don't know whether P.S. Nixon is here. And P.S. Arumonyang. The staff of the ministry. Members of the housing committee, you people, together with the chairman, unsung heroes. You know, chairman had many attributes. When majority leader said that Chairman Ngeno was going to be our chairman of the committee, the first thing that happened, I went to him and I told him, you know, mimi nilikuwa mtu ya Uhuru Kenyatta. Na huyu chairman, the only memories I have of him is of him having a lot of issues with the President Kenyatta. Na amepiga kelele huko sana. Sasa ukinikia huyu chairman si atanimaliza. Akaniambia tulia. And we started the journey. And you all know, because you're Kenyans, it was a very difficult journey. You know, not many people will have withstood the fire that came with the housing bill, now the Housing Act. But there was, I'll just give you two attributes of our chairman that made that journey quite easy. One, he had actually a very interesting sense of humor. I remember, you all know that I used to battle with weight. And chairman will tell the committee members, kama hinga haja kufanyia kitu, kama jaleta project kwako, or, you know, the best way to punish him, tumpeleke kwa site. Tumfanye atembee kidogo a sweat. In the committee sometimes alikuwa nasema nipewe chai moto when he sees I'm sweating. But one day when we were in Kwale in 2024 for Mashujaa Day, I wore a pink shirt. Na nilikuwa nimesweat sana mpaka the whole chest ilikuwa na jasho. And Kenyans, you know, kwa mtandao are very unforgiving. So picha yangu ilipigwa na ikatembea. Mimi nilikuwa nishatoka mtandao saa hiyo juu ya kulimwa. So chairman alinitumia picha. Akanitumia picha ya mtu ameweka picha yangu na jamaa mwingine anaitwa Gaidho. Na ule mtu alikuwa amepost, alikuwa amesema mimi ni twin brother ya Gaidho. Sasa na mnajua Gaidho, na sitasema sana. Sasa the funny part was Gaidho alikuwa amedeny, akasema mimi siwezi kuwa twin brother ya huyu jamaa. So chairman saw some sense of humor. There are days where he will call me TD Jakes. Namuuliza chairman, kwa nini unaniita TD Jakes? Anasema wewe ni TD Jakes kwa sababu you have a lot of passion, lakini una sweat kama yeye. He found a way of just creating a lot of humor. But wisdom. So I didn't even know that the late Ngeno was a lawyer. But the attention that he paid, he read that bill to the T. But one day, when we were implementing the project, something happened. When we did the markets that we're doing over 400 markets in this country. The way we procured the markets, we procured them in
like 3 of them to reduce the number of contracts. Unfortunately, the markets for Bomet and for Kericho went to one very lazy contractor. Now, when you have a cluster of 3 markets in one county and you have a lazy contractor, you have a big problem, because it is not just one project which is problematic, it is 3. And this was his backyard. And there was a lot of noise coming from that end. So the chairman one day called me and he said, Hinga, unajua, yule contractor is very lazy. You can't have 6 markets stall in that backyard na ni kwetu. Sasa wale wanasema tuko na shida na Wakipsigis, na ukicheza wataanza kusema unadharau Wakipsigis. Nikamwambia chairman, mimi siwezi dharau Wakipsigis kwa sababu ni tantamount kusema pia mimi ni dharau watoto wangu. Akasema what do you mean? Nikamwambia mimi nimeoa Mkipsigis. So chairman akanyamaza, akaniambia jina ya your father-in-law ni gani? Nikamwambia anaitwa Kibet. Akamaliza hiyo story, akaita wale few members ambao walikuwa wametoka huko Bomet na Kericho, tukakuwa na mkutano, a few of them. In the meeting akasema, mnajua huyu jamaa? Akasema of course tunamjua, ni PS. Mnajua jina yake? Akasema huyu si ni Hinga. Akasema hapana, huyu jamaa jina yake ni Charles Kibet. Akasema, wakauliza anaitwa Kibet kwa nini? Akasema, akaniambia wewe Hinga, kutoka leo ili upendekeze kwa hao watu, wewe ni Mkipsigis kwa sababu umeoa watu wetu. So he had a great sense of humor. So I will just say to Naya and the young children and your family, poleni sana. I just can't imagine the grief that you're dealing with. I will just ask that the Lord will give you comfort. The family chain has been broken. Nothing will be the same again. But as God calls us one by one, that chain will link again. Chairman, may your memories not just be buried on Friday. Let them be engraved in our hearts. For nothing loved is ever lost. Fare thee well, Chairman, and all the departed. Asanteni sana, God bless you.